Yaba o tswa a jere sefapano sa hae me a tla nqalong e bitswang lehata eo ka Seheberu ho thweng ke Golgotha. Ba mo thakgisa hona moo a ena le ba bang ba babedi, e mong ka letsohong la hae le letona, e mong ka o le letshehadi. Jesu yena a le hare. Re tshelebelletso ya lesedi re a le dumedisa hohle mo le mametseng lo boha marangrang ha re hasa tshebeletso ena ya mantswe a supileng re le kerekeng ya NG phahameng mangau. Re hopola ka ho qolleha selemong sena e mong wa mokgopi ona e leng Bishop Mantwa Ditjhabe, a moya wa hae o phomole ka kgotso. Mohlang oo re tla kopana kganyeng le bohle ba hlotseng. Re kena jwale lentsweng la pele, empa Jesu o ne a re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang, me ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho. Ke lentswe le tlang ka moruti Motantshe Magele wa phahameng Bloemfontein. Ka hodima thaba ya lehata ho batla ho eba le kgutso, hobane boholo ba seo e leng thato ya motho jwale se fihla qetellong. Jwale thato ya Modimo e nka sebaka, kgutso ena ke e tsamaisanang le ho utlwa ha phophi tsa madi di rotha ka mora ho kgutsa, a ntse a baya ka mahlo, konyana e bula molomo. Ke lentswe lena fela momamedi wa tshebeletso ha ke o dumedisa, mo Jesu a tekela Modimo seo a se kopang, me ebile ke lona fela. Ho na le seo a se kopang ho ntatae, a kareletsa batho bohle. Karolo ya mantswe a pele a temana ena a bula mantswe a sefapano ka sekotwana sa pele se reng, empa Jesu o ne a re. Ha ke batlisisa hantle puong ya leleme la Sesotho, le batla ho tseba hore na lentswe lena empa o le sebedisa ha o etsahalang. Eba o tshwanela ho tseba hore hona le seo motho eno a lekang hore o se utlwisise ha re empa. Ke ka hoo ke ya mohloding wa se re behang ka hodima thaba ena, testamente ya kgale, mo Adama wa pele ya ileng a iphumana e le hlooho ya dintho tsohle, a hlolehileng ho nka boikarabelo a bo fetisetsa ho monyaduwa yena e le monyadi. Ha ke santsane ke le sekolong le bao e bang dilemo tsa bona di dumellana le tsaka, ha re ne re ngotse teko ya ka hara phapusi ya dithuto ka letsatsi le hlahlamang ya re rutang ka mora ho tshwaya dibuka tsa rona. O fa e mong le e mong buka ya hae, mme o ya letapele ka pele o fitla ngola lentswe lena ditokiso. Ke nako ya ditokiso tsa dintho tse etsahetseng maobane. Lentswe lena la pele, Jesu o lokisa seo motho a tlolehileng ho se lokisa maobane.
sekgatšhaneng sa bobedi sa temana ena ya 34 ntate o ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Jesu o ema sekgeong sa dihlooho tsa malapa. Bontate ba o tshenyego e etsahalang phatlalatsa ba shebile motho a re se taba yaka, mme o re ntle le kgesollo ba hlekefetsang le ba sa hlekefetseng o re le bona bana ba shebellang mme ba sa etse letho. Ntate o ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Ke ka nako ena mmamedi wa tshebeletso o roba letoto la ditumediso tse tlamehang di etsagale go ya ka ditulo tsa lona tse fapafapaneng ntle le go ba qolla ka mabitso a bona le ditulo tsa bona. Heroda, Kayafa le Pilato, Jesu re ntate bona bana ba nahanang hore ba tseba empa ba sa tsebe hore ha ba tsebe ba tshwarele gobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Kena ka ra tjhankana moo ya hloletsweng nako ya bophelo ba hae, mme ke yona a ikwahlayang ka seo a se entseng, mme o isa ditaba ho ntate o re yena motho enwa ya entseng ketso ena a kgahlisa mahlo a batho le yena enwa ya o ileng a re a iphumana a entse kgehlapi ya taba ke fetoha moemedi wa hae kajeno. Ntate ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Mantswe a kwalang temana 34 mme ba arolelana diaparo tsa hae ka o di laola ka lotho. Ha temana ena e bula ka lentswe lena empa le neng le paka gore go na le se susumetsang Jesu, ebile go na le seo Jesu a rabelang go sona. Sekgetšhaneng sena sa boraro sa temana ena se kwala ka lentswe lena, mme leo e kareng le re hommeng le ha o ka re kopela tshwarelo go eso o e kae re le batho re a lebala re se re arolelana diaparo tsa hao ka lotho. Ya qetang go kopa tshwarelo a ikopela motho bomme le bontate ya arolang diaparo tsa morena Jesu ka lotho ke motho ya tshwanang le o Jesu a etsang setshwantsho ka ena, mohlanka ya lokileng ya hlokileng mohau eo hang ha qeta o leballwa molato wa hae ka morao ho mama pela monga hae a kopa ho leballwa ha tswela ka ntle o teana le molekane wa hae mohlankeng ya neng a ena le molato yena wa mo tshwara o mo sutuletsa ka rateronko ya arolelanang diaparo tsa Jesu ka o di laola ka lotho. Ke motho ya lebalang hore o tshwaretswe ka makgetlo a makae. Ntate ba tshwarele gobane ha ba tsebe seo ba se etsang kajeno. Jesu o jara melato ya rona le o sa mo tshwanela o etsa seo hlooho ya lelapa le leng e ka se etsang. O nka boikarabelo mme o hlakola bobebe o nna le wena re boentse maobane, mme re neng re tseba le moo re neng re sa tsebe, moo re neng re iphapantse le moo re neng re etsa ka bomo. Jesu o re kenyelletsa bohle o re ntate ba tshwarele gobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ha re katoha lentswe la pele la Jesu sephapanong. Ke kopa mantswe a thoko eo moroki a kileng a e bina a utlwahale molomong wa hae, bile ke sememo se re tlisang mobung ona wa sephapano o lekaneng o bataletseng o tshwanelang motho mang le mang mo ha re eme ona bohle re lekanang. Ke ka ho Jesu a re ntate bohle ba mona ba siyo ba tsebang sena se etsahetse jwang, ba bileng karolo ya morero ona le ba sa tsebang ka ona, ba ritetseng momori ona le ba tsebileng ka ona, empa ba thola ba tshwarele gobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba bina le seroki se itseng o ngwaneso to dumele topollo o e amohele
fapanong tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng o ema ka hara sekgeo sa mabeta ya ileng a di etsa kajeno o iphapantse o re ntate mo tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang o ema sekgeong sa mme ya ileng a fedisa bophelo ba ngwana pele a hlaha ntate mo tshwarele ha tsebe seo a se etsang o ema sekgeong sa motho ya tlatlabileng batho a pata setopo mo sa dijeng o re ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang ke karolong ena mo ke o memang le wena momadi wa tshebeletso gore tloho Jesu a o tshwarele ka Kriste Morena amen. Moruti Magele o re tshwarelo ke senotlolo sa moya. Moruti Magele o re teng pasekenye empa re tsamaya ka maqeba a sa bonweng. Re kena jwale lentsweng la bobedi la Jesu sefapanong. Jesu a re o sona ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna ka jeno paradisi ke lentswe le tlang ka moruti Nkosinathi Nombula wa Sebokeng ha kgola Senkuka bahlankana. Lentsweng la bobedi la sefapano Jesu o leketlile jwalo ka konyana e phamisitsweng ke moprista ya qetang ho fetolela diaparo tsa hae o re a hlahise konyana jwalo ka sehlabelo. Me maemo a Jesu ha khatlisi mmele wa hae o mo tlohetse o rwetse mahlomola lefatshe rwetse mahlomola a batho ba Modimo hana molato tate o nkgopole ha o kena paradise ka nnete ke tla ba le wena paradise. Lentswe la bobedi la sefapano ke lentswe la pholoso e tliswang ke tshokoloho ha se lentswe fela la pholoso e tliswang ke tshokoloho ke lentswe le tliswang ke pholoso e phethang motho
o tloa tshimolohong ya lefatshe ha motho a sena sebe. Ke lentswe le qalang le ho theha motho Eden ya soka e bona le ho e fihlella, empa ka tumelo a e dumetse. Lentswe la bobedi la sefapano ke lentswe le phethatsang selekane ke sa Deuteronoma, mohlang Jehova a re ho Moshe le setjhaba sa hae. Selekane seo ke se entseng ha ke a se etsa le bontata lona fela, empa ke se entse le lona. Ka baka leo Jesu o tlamahanya selekane sena ka mmele wa hae le madi a hae, mmoho le sefapano e leng selalelo se halalelang sa Morena, ka tlamo ya lentswe le reng ke tla ba le wena ka jeno paradiesing. Mintumelle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, pasekeng ena re o atamele re selekane sena se Jesu a se etsang ke selekane sa bana ba Bajuda ba tsejwang ka Selatine e le bana ba Haburu, ba itseng ha ba tla tswa Egepeta, hobane ba bang ba bona ba ne ba hlahetse Egepeta ba sa tsebe tokoloho, ba tseba ditlamo fela tsa Egepeta. E ne re ha ba dumellane ha mmoho ho mohlang Modimo a pholleditseng Egepeta ka lenyoloi le reng le hlabe konyana le tlotse dikosini ka madi. Ho tla phethahala hore ha lefu le fihla lenyoloi la teng le tla tlola, mme ba kgakeletsa madi a konyana. Mading a konyana ba kgakeleditseng ba boela ba itsheha matsoho a bona ka dithipa, ba kopanya matsoho a bona ka mateba, ba tlamella matsoho a bona ka matlalo a diphoofolo, mme ho ba utlwela mantswe a selekane a reng madi a hao a balwe mading a ka, madi a ka a balwe mading a hao. Ke ka baka leo Jesu a bua mantswe ana, ke tla ba le wena paradiesing ka tsatsi lena. Mme Jesu a rialo, ngwaneso ya ratehang, dumella ke re wena o bua dintho tse pedi tse makatsang. Sesenye se re wena o gopole ha o kena mmusong wa hao, empa Jesu ha arabe taba tsa mmuso, o re ke tla ba le wena paradiesing, hobane ha se ntho tsohle tse arabuang. Ke tla ba le wena ka letsatsi lena paradiesing. Ntho ya bobedi e makatsang karabong ya Jesu boemong ba o se arabele tsa mmuso wa lehodimo ke hore mmuso wa lehodimo o fihlile, maoto a lona a putsong ya Modimo. Ka baka leo ke tla o kenya paradiesing, lebaka ke hore mookamedi ya renang ha re fe seo re se batlang, empa o re neha seo re se hlokang. Ke ka baka leo a re ke tla ba le wena paradiesing ka letsatsi lena. Ngwaneso ya ratehang, ha Jesu a sebedisa mantswe ana, ke tla ba le wena paradiesing, dumellana le nna ha ke re ho wena ha sebedise lekgathi le tlang fela, empa o sebedisa lekgathi leo re senang lona ka polelo tsa rona, empa ka polelo ya sekgerike ke lekgathi le jwale le tlang. Ka mantswe a mang o hlalosa hore ke na le wena, le moo yang teng ke tla ba le wena, le o ka lahleha ke tla ba le wena, hohle wena ho nna ke hae ke tla ba le wena. Basekene re wena ngwaneso ha wa eme o le moo, keleding tsa hao o teng ya emeng le wena, ya llang le wena o teng, ya bonang bohloko bo reng ha o re wa bo hlalosa o se be motho ya bo utlwisisang,
empa o teng ya bo bonang. Le ha o ka leka o iphaphanyetsa ketso tsa hao, empa leihlo le ya sa robaleng, le ya sa o tseleng, le ya o bona. Ke ka baka leo Jesu a buang mantswe ana, ke tla ba le wena hobane ke nna le wena, mme lentswe lena ke tla ba le wena ke lebitso la Modimo ho tswa bukeng ya Exoda. Mohlana a re ke Modimo wa Abrahama, ke Modimo wa Isaka, ke Modimo wa Jakobo. O ne a re ho bona Moshe o ba bolelle ya na le teng ya hloyang ka ho sa feleng, o na le batho ba hae. Ngwaneso ya rateha, Modimo o na le wena. Le ha ngwana a ka tshehisa ka wena, Modimo o na le wena. O hodisa ngwana wa utsuwa hao, o hodisa ngwana malome wa hao, empa ke yena ya o tswela matla. Jesu re ke re wena ke na le wena le maemong e ba le tumelo jwalo ka sesinyi sena se leng ba sa batle tumelo e so Jesu fela o sesinyi sa bo sona ha se re ho yena o bua jwang mantswe a jwalo hobane ka thuto ya boholo re rutile hore Modimo wa rona ha se Modimo wa rona fela, ke Modimo wa baholo ba rona. Ka baka leo Jesu ha phethela mantswe ana o utlwala sefela a gohola senkuka ke lebetse ke le mo ke le harameleko haramello e nkwelang rapela thapelo yena o nghopole ha o kena musong wa hao ke tla ba le wena paradise ka Kriste morena. Amen. Jesu ha bona mmae le morutwa eo wa mo ratang a bapile le yena, a re ho mmae, mosadi bona mora hao ke eng? Antore ho morutuwa bona mmao ke eng? Ka nako yona eo morutuwa eo a mo nkela tlung ha hae. Ke lentswe le tlang ka moruti moratehi Sekete wa Zamdela Sasolburg. Re ntse re leka hodima thaba moamehi wa tshebeletso. Batho ba bang ba ne ba tlile ho shebella ba ntse ba fokotseha. Ke rata hore moamehi wa lesedi letsatsing la kajeno ke ke o nke hanyane go khutlisetse morao. Jesu bukeng ya Mareka kgaolo ya boraro o bitsa batho ba 12. Empa Jesu bukeng ya Mareka kgaolo ya bohlano o tsamaya le banna ba bararo. Jesu kgaolong ya Mareka ya 14 o tsamaya le batho ba bararo. Ha le ha Jairusi barutwa ha ba 12 ba bararo. Ha fihla tabeng ya Mehlware barutwa ha ba 12 ba bararo. Empa Jesu ha fihla Golgotha o setse ka ya lemo. Hona le maqeba a fokotsang metswalle. Hona le dintho tse ding ha di o hlahela batho bono nana bana le wena ba fokotseha. Nako ngona na le metswalle a di ha o so be le maqeba. Ke maqeba a tla o ruta hore o tsamaya le boma. Lebitso la morena Jesu ha le bokwe. Jesu ha le Golgotha o sheba fatshe o bona mai. Le baka la Maria tulong yena ko netefaletsa lefatshe hore Jesu ine se Modimo fela ine le motho. Hore le tla re utlwisise hore bohloko ba Golgotha ile se bohloko bo tletseng bo Modimo fela o bo utlwile jwalo ka motho. Ire ha sheba fatshe ya re mosadi. Ke na le potso e ke botsang hore o kae ngwana ya kileng a bitsa mmae mosadi. O mbitsa mosadi ha ba le lenyalong la motse wa Kana. Hobane Jesu ke yena fela moamehi wa lesedi ngwana ya lekana le ntatai mara a le moholo ho mmae. Ha sheba fatshe o re mosadi bona mora wa hao ke eo. O re mora bona mmao ke eo.
taba ya ka ke ena, Jesu o no tlameile ka nako ena o nahana ka wena empa o nahanela mmao. Ho na le nako e o tlameile o lebale bohloko bo le ho bona o nke maikarabelo o ntso le bohloko. Lebitso la Morena Jesu ha le bokwe. Ke rata ho bua le ntate a reng ha ke no kgona ho supporta ngwana enwa mai o nkutlwisitse bohloko. Ke re ho wena se ka dumella bohloko bo lahlise maikarabelo. Hodisa ngwana le ha o ntso tswa madi, hodisa ngwana le ha o ntso lemetse. E ntse e le ngwana hao, ke mme wa hao le ha sa o khotsofatsa, ke ngwana hao le ha sa etse ntho o e batla. Ke rata Morena Jesu ha le kgolkhotha o re mosadi mora wa hao ke eo. Ha ke tsebe hore o dutse tjena hore ngwana hao o kae, ha ke tsebe o dutse tjena hore monna wa hao o kae, bana ba hao ba kae. Molaetsa wa kgolkhotha ke molaetsa wa poelano, ke molaetsa hore ha ke re kgoro ya hana o re tjhe o tla kena. Jesu ha le khatesmane momamedi wa sebeletso o re ha o no ho ya ka nna ke ne ke tla re sinolo sena se tlowe empa thato ya hao e phethe e senyaka. Ke rata hore ha sebeletso ena e fela ho bolla difono, motho a founele mme wa hae, motho a founele ngwana hae a re ya hae be ke nna ya phoso ke kopa tshwarelo. Barati wa mamele ha o sa ba tshwarele wa itshwarella. Khutlelana le bana beno le sa phela, o ska sia bana ka hara ntwa e ba sa itsebe, o ska sia bana ka hara mushi o sa o tsebe. Ke rata hore ka sheno re khutlele moyeng wa poelano. Lentswe la pele ke lentswe la tshwarelo, lentswe la bobedi ke lentswe la pholoso, empa lentswe la boraro ke lentswe la poelano. Ngwana ha khutlele hae, ke bua le ngwana ya lahlile lelapa, ya phela diterateng tsa motse. Ke re kgutlela hae, moshemane ya lehlaso e re Bebele ha ithola a re ke tla tsoa ke ya ho ntate a ntshwarele. Kgutla o ntso o lemetse, kgutla o ntso o tshwatleile, o re ke sehlabelo sa ka, ke nna ka sebele. Jesu Morena ha ko ntshwarele. Re fihlile lentsweng la boraro, Jesu o tlo tsoa ka tsatsi la boraro. Ene troning ho dutsi ba ba gago. E reng amen ka ofela baratuwa. Momamedi wa lesedi ke letsatsi la boraro, ke letsatsi la tsoho. Ha itsuwe ntwe ne shwele, lerato le ne se le shwele ha le tsuwe, tshwarelo ene se shwele ha itsuwe. Kgutlela ho mao o re mme la ka ba o nsitetswe o ntswetse. O ntse o le mme wa ka. Le koloi e robeileng e ntse e bitswa koloi, le koloi e sa tsamayeng e ntse e bitswa koloi, le watch e emeng ho na le nako e tshwarang nako ka yona. Letsatsing la kasheno khutlelana le bona, le ha ekaba ha ba kopa tshwarelo hantle ho khutlelana le batho ha se o itheola, ko ho iphahamisa, ko ho tseba se welang le sona. Letsatsi la kasheno se fapano se fokotsa batho empa se phamisa botho. Jesu le hantsa qhitsa ha le ba le maikarabelo. Una le motho ya lahlile maikarabelo a re baby mama e nkwatetse, jwale ngwana no tla sotleha. Hodisa ngwana hao le ha o kwatile, hodisa ngwana hao le ha o lemetse. O ska dumela bohloko bo hlokise bohloko ba ntho ye o tlameleng ho etsa. Modimo le thuse ha re tloa pasekeng ena, re boelana le bana ba borona, re boelana le metswalle ya rona. Me founu ha ile ha re kata o rara lentswe lena, founu ha ile o re mme ke ngwana hao, o re ntate o tate wa ka. Ke a tseba o na le mo re la thulana teng empa thato ya modimo ha e phethehe. Re go bolelle ka jeno ha o ka etsa jwalo wa itukulla, ha o ka etsa jwalo wa iphulusa, moya wa hao o tla robala ka khotso. La o ka wa etsa ba se ke ba e ananela le hodimo le tla ngola. Go tlela hae ho ntse ho le jwalo, ba tshwarele ho ntse ho le jwalo, ba rate ho ntse ho le jwalo. Anka Maria a mo kenya ka tlung. Maria ha tswala Johanne, Johanne ha tswalwa ke Maria, mara madi ya Jesu a ba etsa ba be metswalle. Ho na le madi a lebala diboko, ho na le madi a lebala moretswa kae, emmina thoko a reng madi jwale a lefile Jehova o khotswe. Le sa sila ka jeno mme wa hao o kae? Ke a bona o tsamaya Gauteng wa benya
Mao o kae? Ke a o bona o kganna koloi e mabaibai. Mao o robala kae? Ana bana ba hao ba ka robala heno na? Ana bana ba hao ba ka robala mo Mao wa robalang teng? Ha e fele taba ya o kwaela batswadi ka dikobo ha ba shwele ba robetse ka mateigi ba phela. Ke a rapela hore moshimane ke a o bona o tsamaya ka dikoloi. Mao o kae? Ke nako ya poelano ka Kriste Morena. Amen. Lentse le mantsweng a supileng le kena jwale lentsweng la bone ka hora ya boroba mono o le mong Jesu a hua ka lentswe le legolo a re Eloi Eloi lama sabakthani ha o fetolwa ke hore Modimo wa ka o ntlohelletse nna. Selemong sena ke lentswe le tlang ka moruti Matebesi la kaje wa Hodima thuta ya lehata ye bitswang Golgotha, sefapano sa Jesu, sefapano se mahareng. Jesu mmele wa hae o tletse maqeba a tshabehang, bonyana ya Modimo ka mora hobane lefifi le bete naheng yohle. Jesu wa hweletsa ka lentswe le legolo hore Eloi Eloi lama sabakthani, ke hore Modimo wa ka o ntlohelletse nna. Baefangedi ba dumellana, Matheu le Mareka ka lentswe lena. Matheu o re Jesu o re Eli, Mareka yena o re Jesu o re Eloi. Empa qetellong ke lentswe la puo ya Seheberu le bolelang hore Modimo wa ka o ntlohelletse nna. Ngwaneso ya ratehang, hobaneng ha Jesu a hweletsa mantswe ana a botsa hore Modimo wa hae o mo tlohelletse nna. Mona Modimo ntate le Modimo mora ba ya thulana. Modimo ntate ha o rate sebe, Modimo ntate ha o kopane le sebe, empa Modimo mora e leng Jesu Kriste o la nka sebe sa rona, mme sebe sa rona sa kena ho yena. Ke ka hoo Modimo ntate a mo furallang. Jwale Jesu o bona hore o sa eme a le mong, o ya hweletsa Eloi Eloi lama sabakthani. Modimo wa ka o ntlohelletse nna. Ha o sana batho ba bangata sefapanong, boholo ba batho bo tsamaile ka lebaka
la lefifi le etsahetseng mosiare. Johanne a nka Maria a mo isa ka tlung, barutwa le bona ba sutha ba tsamaya, Modimo le ena a mo furalla ke masole a Roma ba shebileng pheletso ya hae. Jesu o helesa Modimo wa hae hara lefifi. Jesu o helesa Modimo wa hae batho ba neng ba tshepile ba se ba le siko. Jesu o helesa Modimo wa hae batho ba ba fodisitseng ha ne ba kula ba le siko. Jesu o helesa Modimo wa hae batho ba tsebang melemo ya hae ba se ba mo furalletse. Modimo wa ka o ntloheletse nna momamedi ba sekeng ena hara lefifi a hoeletsa re tshebeletso ya lesedi ba sekeng ena. Bina mantswe a reng ke lebella lesedi bosomba tsietsi hoeletsa ka tshepo hara lefifi leo le nka hara lona. Bitsa Eloi hara boima bo le nka hara bona. Bitsa Eloi. Moprofeta Ezekiel letsoho la Jehova la monka la mme hara thuta e neng e tletse masapo a mangata a neng a omeletse haholo. Potso ya re mora motho a tla tsohana. Utlwa moprofeta o re morena ho tseba wena fela ke pasekeng ena mo sebeletso ena e tlang ho wena. Re nkara lefifi hoeletsa hore morena ho tseba wena fela ho ka etsahala hore bana ba hao ba o jala ka hara motse. Bitsa Eloi morena ho tseba wena fela. Modimo wa ka o ntloheletse nna. Modimo wa ka o ntloheletse nna hara boima bo a bitsa Modimo. Afrika Borwa e tletseng ka ditlhekefetso tsa basadi le bana. E sa le motsotso wa ho bitsa Eloi. Lapeng la hao bodutu bo kene. Bitsa Eloi. Mosebetsing wa hao mathata a o tubang. Bitsa Eloi. Modimo wa ka o ntloheletse nna. Modimo a kgotsa o boloke ha o fe matla ka Kreste morena moloki wa rona. Amen. Ka mora lentswe lena re a jwale lentsweng la bohlano. Taba tseo ha di fetile Jesu ka o tseba hobane taba tsohle di phethehile. A re ke nyorilwe e le hore lengolo le phethehe. Ke lentswe le tlang ka moruti ngaka Moshwadiba wa selo setjha Thabanchu kana ka nyorela botle ka tsotswa di batle. Momamedi dumelle hohle mo leng teng. Ke re ho wena re kopana lentsweng la bohlano. Re kopana le Jesu wa Nazareta a le ka hodima thota ya lehata.
a fetile makgotla le makgotla, Petros, Thomas ba se ba sa bonahale haufi le yena. Re kopana le Jesu wa Nazareta ka hodima thuta ya lehata, a tepella ka lebaka la kgaello ya madi. Re kopana le Jesu wa Nazareta ka hodima thuta ya lehata, a tepella ka lebaka la kgaello ya metsi mmeleng wa hae. Ngodi a ba sa sebedisa lentswe lena la Segrike, dipso, e leng lentswe le tswang kutung, le bolelang ho nyora ho ikgethileng, e lentswe le bolelang moya o tsitsilelang ho ya hae, e leng lentswe le bolelang lenyora le nyoretsweng ho ya ho Modimo, e leng lentswe le bolelang moya o senang phomolo lefatsheng lena. Moefangedi Johane o re ka yona nako eo ya ba batametsa sele, ba tlatsa sepontshe thupeng ya hisopa, ba se isa molomong wa hae. Ka nako yona eo Johane mohalaledi hore ya ba o phethahatsa boprofeta ba testamente ya kgale, polelo ye reng ba nneile nyoko e le dijo ho nyoreng ha ka ba nne a sene, ba arolelana diaparo tsa ka, ba laola kobo ya ka ka lotho, a ba phethahatsa boprofeta ba testamente ya kgale. Matla a ka omile a jwalo ka lengetana, leleme la ka le manahane mahalapeng a ka, lekgotla la babolotsana le ntekile, a ba a phethahatsa boprofeta ba testamente ya kgale. Ke kgathaditswe ke howa, metso wa ka o omeletse ka hare ho nna, mahlo a ka a fifala ha ke itse ke lebella ho Modimo. Baratuwa, ke thoteng ya lehata moo re bonang morena wa metsi a nyorilwe, ke thoteng ya lehata moo re bonang mohlodi wa metsi o omile, ke thoteng ya lehata moo re bonang mophedisi a howa, ke thoteng ya lehata moo Jesu wa Nazareta a amohelang komello teng, ke thoteng ya lehata moo re mmonang ka sene ho re nna le wena re tle re fumane bophelo bo botjha. Baratuwa, ntumelleng ke re ho lona, la hae lenyora a se lenyora fela, empa ke leo ha le tadima a buang a re le tla theoha, le theohele le hodima makgulo wa rona, le tla kolobisa naha e omeletseng. La hae lenyora le tla fetola tlala ya rona ho ba manna, la hae lenyora le tla fetoha le be jwalo ka dinkgwa tse tubileng. Dumelleng baratuwa, ke re ho lona, la hae lenyora le tla fetoha ka hare ho rona, metsi la hae lenyora le tla fetoha ka hare ho rona, didiba tse phallang. La hae lenyora baratuwa, ke leo Johane ha bua ka lona, a re e mong le e mong ya nwang metsi ana ha ke a hlotse a ba enwa le ka mohla o le mong,
empa e mong le e mong ya nwang metsi ana a keke a ba hlotse a nyora hobane dinuka tsa lehodimo di tla phalla ka hare ho yena. Dumelleng baratu ke bue le lona kasheno lena o ile a amohela komello ya lehodimo hore nna le lona re ke re be bahlodi. O ile a amohela sene hore nna le lona mohau wa modimo o tle o seke wa re feta. O ile a amohela a sene ya lehodimo hore nna le lona re tle re gore ka mehla le matsatsi. Dumelleng ke re ho lona o ile a amohela sene hore re se hlole re goma moyeng wa rona. O ile a amohela sene hore nna le lona komellong ya sebe re tle re tswe ka hare ho yona. O ile a amohela sene hore nna le lona re tle re gorisege. O ile a amohela sene hore nna le lona re tle re ntšhafale. Jesu yona wa Nazareta ke ewe moprofeta Esaya ha bua ka lenyora la hae a reng hela lona kaofela ba nyorilwe tlo metsing le ba senang tjhelete tlo le ithekele fela ka dijo tsa lehodimo. Jesu yona eo Jesu lehodimo le buang ka yena ke eo Johane ha le sehlekehlekeng sa Patmos a buang mantswe hare moya le monyaduwa ba re ya utlwang le yena o re tloho le a nyoruleng le yena o re tloho o inkele fela metsi a bophelo. Le ha o imetswe ke mathata a lefatshe lena o re tloho, le ha o nyahame ke mahlomola a lefatshe lena o re tloho, le ha o hlobotse bophelo bo utsukutla bo isa hodimo le tlase o re tloho, le ha o nyahame o tla o tshepisa bophelo bo sa feleng ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Re ntse re le mantsweng a supileng re ya meriting ya sefapano itse hobane Jesu a nke a sene a re ho phethehile, ya ba o kebisa hlooho a neela moya. Ke lentswe le tlang ka moruti Lefumaine wa Tefontein Qwaqwa. Mohatong ona wa ho tshelela konyana e ntse le ketlile thupeng, o tloha horeng ya go roba mono o le mong, mora a nnotshi wa ntatae o ntsa mekamekana le tlamo tsa lefu. Ka hodima thotanyana ena ha se letaba, ho ntse ho na le dipaki tse meng. Ba bang ba bona ba ile ba bona thuso ho morena Jesu, ba bang ba bona ba kile ba kula, konyana ya bua polelo ba peswa ka pholo le bophelo. Ba bang ba bona momamedi meya ikile ya puka bophelong ba bona. Ba bang ba kwela ka hara ditsokotsane, ba ba weletsa ba re utlwa sefefo sa moya le ho duma ha sona, so ha re atinela re pholose morena Jesu a bua polelo, sefefo sa khutsa. Ba bang ba bona momamedi metsi a bophelo ana tsamaya le bona. Ba bang ba bona maqhubu ana lwantsha direction ya bophelo, empa kajeno lena ba furalletse morena Jesu, ba lebetse mohlambaneng ba re morena metsi a matla a duma
a meliko morena ha re tsebe re etse jwang morena Jesu a khutsisa maqhubu bophelo ba tsamaya hantle kajeno ba mo lebetse kajeno ba mo furalletse momamedi ba jwalo bomeno masweu sefako ba rata dintho ha di eme hantle kajeno lena ba mo furalletse ke bua nnete momamedi ke dinta tsa selomela kobong motho keke wa mo confirma o rata dintho ha di le hantle mohatong ona konyana ya Modimo e ntse le ketlile thupeng empa ka o fetisisa ba se ba mo neleditse leqala mo thatetsweng seponse se tlatsitsweng ka asene ba mo neha sona masole a puso ya Roma ba mo neha sona ka tlontlollo ba lebetse taba ye reng dintho tsena di a sebeletsana le ha e ka ba mpe di a sebeletsana le ha o ka ntloya di a sebeletsana ba lebetse polelo e jwalo hore di sebeletsana mmoho molemong wa ba tshabang le ba ratang Modimo ka yona nako ena baratuwa moefangedi Johane ha ngola hore seponse se ne se thatetswe thupeng ya hisopa ke yona taba mo e leng teng pasekeng ya 2020 a nang le metso e tsheletseng seponse se ne se thatetswe thupeng ya hisopa mohlare ne re qala ho utlwa lentswe lena hisopa mohlane re qala ho utlwa lebitso lena hisopa ke ha Israele a hloma paseka ya pele a le mohatong wa ho tswa ditlamong tsa Faro Modimo a bua le Moshe ba jwetse ba nke sehlopha sa hisopa ba se kopetse madingakonyana mokekeng empa ka hodima thaba re bona thupa ya hisopa e eme pela konyana jale madi ha mokekeng a mmeleng wa konyana e shapue baratuwa ba entse ntho ba e ratang ka yona nako yona ena konyana ya Modimo ha ba atametsa hisopa ke confirmation ya hore pasekeng yena jalo ka Israele hana tlotswa le rona re tlotswa ka hara dintho re tlotswa ka hara dikgapha re tlotswa ka hara maswabi re tlotswa ka hara makatabetsi momamedi mamela hantle hisopa yena kgetlong lena e pela konyana ha ya kopetswa madi a ntsa fopa ho yona e ba bebele se bua mantswe ya naere ka morao ba anke asene a hweletsa ka lentswe le leholo a hweletsa meketsare o phethehile lena ha se lentswe la phokolo momamedi ke kopa o hopole hore maqebantsa le teng ke kopa o hopole mokhathala wa lefuntsho a tumela empa tsela buang ka yona kgopolo ya mmuso wa lefifi e ne le hore ka nako ena e tla ba o kgathetse empa o bua ka tlholo o phamisa lentswe hore o phethehile ha bui ka bokoa ha bui ka bofokodi o bua ka matla pain hanne o mo amoa lentswe la tlholo dipekere di hanne o mo hlotha lentswe la tlholo dikgapha di hanne o mo nkela tlholo ya hae mamela momamedi o bua ntsa le thupeng o bua antsa babelwa empa o bua ka tlholo momamedi selemong sena pasekeng yena a kohanele pain ha yo hamoha lentswe la tlholo o bue maemo a le jwalo o bue ba o tsehile o bue ka tlholo phamisa phatla ya hao bua ka tlholo lentswe lena o phethehile tlotlontsweng ya sekgerike ena le ditlhaloso tse tharo ya pele ho phethehile hlalosa hore o felletse ha ona ntho e shotang ha ona ntho e haellang
hape kgetlo la bobedi e hlalosa ho phethehile tlotlontsweng ya sekgerike e hlalosa hore ho patetswe ho lefilwe ha o sana sekoloto ha o sana ho setse morao momamedi phamisa phatla konyana ha ere ho phethehile o bua mantswe yana hore ke patetse bakeng sa hao maswabi e sa le o a jere ke a patalletse ko utlwa mongodi a re lengolo la molato le neng le re kosa o le phumutse momamedi phamitsa phatla lengolo la molato le nkuwe le kgokhotelletswe tupeng o ka tsamaya ka bolokolohi wa re kae le kae le Jesu nka ya ka tshepo ha ona ntho e tlang ho thiba e ya momamedi qetellong ke kopa ho hopotsa hore ho no keke ha patalwa ho sena resiti hantle taba tjena sefapano ke yona resiti mohlandi khapa di tlang o hule resiti ore o itse o phethehile o itse o phethehile morena Jesu o eletsa ka lentswe le leholo ore ke patetse o phethehile morena wa khotso a o etse hantle. itse hobane a rialo a nehela moya Jesu a meketsa ka lentswe le leholo a re ntate ke nehela moya wa ka matsong a hao ke lentswe leo selemong sena le tlang ka moruti Thabiso Mtlatseng wa Zamdela Sasolburg. Ke a o dumedisa momamedi lentsweng la bosupa la sefapano le hweletswang ke Jesu lentswe la tlholo lentswe lena le tla ka mora dihora tseo Jesu a leketlileng ka tsona sefapano mme ngaka Luka hore a hweletsa ka lentswe le leholo e leng ntho e batlang e sa dumelehe hobane o kgathetse o furalletswe o nyatsitswe o tlontlolotswe empa o na le lentswe le leholo baefangedi Matthew le Mareka ba re lentswe lena ha qeta o le bua lesela la tempele le ile la kgaua ka lehare empa ngaka Luka yena o re lesela la tempele le ile la kgaua ka lehare pele a bitsa lentswe lena mme ke batla ho ikamahanya le ngaka Luka hobane ngaka Luka o re ebile lentswe le leholo la tlholo ka mantswe a mang tlholo ena e tlisitswe ke eng taba ya pele re tloile Edene moo sefate le sebe le ho se mamele ha motho ho la awana motho le modimo ya ba ho bana le lerako bakeng tsa motho le modimo mme re tlile thoteng ya Calvary moo sefate ka baka la boikokobetso le ho mamela ha Jesu se kopanya motho le modimo ke ka ho e bang lentswe la tlholo pele a nehela moya lebaka la bobedi baprista ba ne ba atisa ho etsa dihlabelo ba ne ba kena ha nngwe ka selemo ka madi a
dinku le ya diphoko le ya dipudi empa le ha ba ne ba boela ba phithe ba kene hape empa Jesu o kena hangwe ka madi a hae mme a roba selekane sa molao wa sehlabelo sa sebe ke ka moo lentswe la hae e leng lentswe la tlholo lesela la tempele la rwana ka lehare ka ba ka utlwa moprofeta Esaia re ditsebe tsa hae di a thibana ho utlwa dithapelo tsa rona empa e le lerako la sebe Jesu a keta ho thuba lerako a etsa lentswe la tlholo le reng ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao lentswe lena ke lentswe la boprista ya bophethang molao wa selekane sa kgale le ho qaleha ha selekane se setjha sa mohau Jesu o ya masefapano jwalo ka moprista ya moholo jwalo ka sehlabelo le jwalo ka nyehelo Jesu ha etsa lentswe la ho qetela ke moprista ka boyena hobane ka se halaledi sisong o no kena moprista fela le konyana Jesu o kena hape jwalo ka konyana e jarileng sebe sa lefatshe a kena hape jwalo ka nyehelo e senang sekodi ya boithaopo dumellana le nna momamedi re Jesu ha bolawa ke asene Jesu ha bolawa ke sesole sa rona Jesu ha bolawa ke dipekere empa Jesu ka boithaopo ba hae a nehela moya lentswe lena le supa hore Jesu o titikuwe o nyatsiwe o hakuwe o nyefotswe mare a boloka moya le hanama e tshwatleile le hanama e dutla moya a wa lahleha Jesu re o modimo Jesu re o ntatai le hanama le a motlotlwana ona o ko wa pere o fellwa ke matla moya o ntso o felletse mme moya ona o Jesu a buang ka ona ke dikotong tse tharo momamedi wa ka ya rateha a ke re motho hantlentle ke mmele ke moya le moya ke mmele hobane mmele wa Jesu o la thagiso hore taba e etsaetseng tshimong ya Eden ha o moputso wa sebe ke lefu mmele wa hae o no tlameha ho shwa ho tseba o nka moputso wa sebe sa rona motho hape ke moya o bolela moya wa bophelo e leng soul mme moya wa bophelo ha o tswa ka hara mmele o ya mane Hades o lo emela kahlolo mme motho e ba moya e leng moya wa Jesu a reng ke o nehela matsohong a hao momamedi wa ka rateha paseka yena e tla ka potso na tse kalosong ya hao di bolokehile matsohong a hao na paseka yena ere o fuwe boikarabelo o fuwe matla o fuwe boetapele na ntho tseo di fuweng tse kalosong ya hao na di bolokehile na Jesu hore ke alusitse moya mme ke khutlisetsa ho wena taba e nngwe latelang e potso ena e tlang ka yona ka papa seka e tlang ka potso ke hore bophelo ba hao bo matsohong a mang ke utlwa sello sa hao ke bona o swaba ha hao o swabisitswe ke hobane o matsohong a batho o itshepisitse mantswe a reng batho ba tla reng paseka ena ere
tswa matsong a batho o nke moya wa hao o ise ho Jehova. Ke ka o mo Psalme a re ke ho Jehova mo moya o tla phomola teng. Ka mantswe a mang ha mosebetsi o yantswe ka makgethe, ha batho ba tshwaretswe, ha o phethilwe tsohle, moya o kgutlela hae, hobane lehae la moya ha le lefatsheng. Ka baka utlwa Paulosi a bua mantswe a re nama le madi di keke tsa ja lefa la mahodimo. Ntate, ke neela moya wa ka matsong a hao. Taba ena ya o neela moya, Paulosi wa e tseba hare re fuwe moya o re tlosang bohlankeng, o re etsang bana ba Modimo. Re be re bitse ntate, re re Abba, ye bolela ntate ya re adoptang lehaeng la hae. Ntate, ke nehela moya wa ka matsong a hao. Ka Kriste Morena ke re kutlo ha e be ketso. Re le tshebeletso ya Lesedi FM ke molelwa. Re rata go leboha moruti le lekgotla la kereke ya NGE ka hore fa sebaka sa tlo hatisa tshebeletso ena. Re leboha bomme le bontate ba dikereke tse fapaneng. Re leboha sehlopha sa makholwa. Re ka etsa phoso momamedi lapeng ha re sa o lebohe ka hore adima tsebe. Merere ba le Paseka e monate, Modimo wa kgotso a be le lona a le matlafatse. E be Paseka e fetolang maphelo a rona. Tsela tshweu a mohau wa Morena wa rona Jesu Kriste, lerato kopano le matla a matshiso a moya halla di be le lona ka Kriste Morena wa rona.